नया शिखर शिखर इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। नया शिखर बहुत अच्छा है, माउथ फ्रेशनर और कॉन्फिडेंस भी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं शिखर बेनिफिट्स बता दूंगा दोस्तों। A lot of people say that Shikhar is not good for our health. Of course, obviously that is totally wrong. I am going to prove everyone wrong because Shikhar contains carbohydrates, proteins, energy and fats. 听党的国际网看么被我们了。Utrok per turi ang lal ramliani ramlian ang tumo ni lau ti na o ria men ramliani ki eng po tum lo an tir me me la tro kanu na lo wai shu inu na kan wai lo mo ang ti su Lên hiên môi, cần lấy ril xuống qua dòng